Međutim, dogodilo se u 11. mjesecu prošle godine da sam ja shvatila da sam došla do zida. Jer da je oko mene se pojavila zapravo hrpa stvari. I kako to obično u bajkama bude, pojavila se reklama, ne da je hrpi da te istrpi. Naravno da sam se prijavila i pojavila tamo. I sve što sam čula na predavanju su zdravorazumske normalne stvari. Ali za razliku od svih dotadašnjih knjiga koje sam ja čitala ili YouTube snimki različitih gurua sređivanja sebe, na ovom predavanju je rečeno ti moraš doći do uzroka. I jedan od problema koje sam ja trebala riješiti bio je upadanje u minus na računu. Znači ja sam sebi zadala ispod kojeg sume ne smijem ići i upadala sam stalno u minus. I onda sam se izanalizirala i shvatila da trošim na seminare. Bila sam na seminaru da shvatim da trošim na seminar, ali stvarno je to tako bilo. I sad morate odlučiti da više nećete ići na seminare. To nije dovoljno. Kad sam prokopala sam shvatila zašto. Zato što se mene vuklo da učim i da se educiram na način da više ništa ne propustim, jer vrijeme mališano teče. I ako ja nešto propustim, ko će to poslije nadoknaditi? Ja sam u 8 godina bila na više od 80 seminara. Gotovo svi plaćeni. Onda vam je jasno kako je moguće ući u minus. Kad sam došla do tog uzroka, onda sam se zaustavila i potražila novi način održavanja, odnosno učenja. I stvarno sad stvari bolje funkcioniraju. Kako sam počela raditi doma, jer ja sam arhitektica, imam svoju firmu, sve stvari su došle kući. U naš dnevni boravak je prešla cijela moja firma. To su hrpe papira koje ste vi dužni čuvati. Međutim, ja sam zaboravila da nisam zadnje 2 godine ništa od toga bacala i onda sam ponovo išla napraviti reviziju. Multitasking je potpuno krivi način pristupa većini organizacijskih, odnosno vremenskih problema kad smo u stisci. To nam je mislimo da idemo linijom manjeg otpora, zapravo se dodatno kompliciramo stvari. Tako da, ako uzmemo jednu prosječnu mamu, tu imamo onako nekoliko sfera u životu koje ne mogu jedna bez druge, koje se konstantno isprepliču, a koje zapravo treba gledati svaku za sebe koji su ciljevi, odnosno kako ih maksimalno, kako ih efikasno rješavati i onda neko to radi malo uspješnije, neko malo manje. Temu po temu koju sam čistila na način na koji sam naučila na predavanju. Kako bi jedan komad makla i očistila, posložila na svoje mjesto, tako je počelo dolaziti kompletan dotok dobrih stvari u moj život i zapravo se oslobodila ljudima oko mene. Sam ja počela širiti priču okolo, čisto da vidim ako meni funkcionirat će i drugima. I zapravo su mame koje ja recimo srećem na Goljaku ili na mjestima gdje se zapravo sreću mame dijete s poteškoćama, počele su i one. I to uključivo recimo mame koje su gotovo oko samohrane majke koje stvarno lome se i rade strašno puno. Ali mrvicu po mrvicu. I povratne informacije su bile izvrsne. Recite mi koliko je bitno, znači odgoj je najteži posao na svijetu, biti majka je najteži posao na svijetu, ali koliko je bitno da se u takvim trenucima okrenete sami sebi i radite na sebi i na svojem, mentalnom zdravlju, se malo pusta, provedete vrijeme samo sa suprugom, koliko je to bitno? Ja mislim da je neophodno, da naprosto bez toga se ne može. Jer iz mene dolaze rečenice. Ako su moje rečenice pobrkane iznutra, ako su moje emocije pobrkane, čak i ako ja ništa ne govorim. Ako nisi sama sa sobom nekako u miru, da nije sramota i nije sebično biti sebi negdje pri vrhu liste svaki dan i da to ne znači da je to na uštrb djeteta, obitelji, braka i svega ostaloga, da ćeš onda biti automatski i bolje mentalno i fizički spremna za sve te izazove kojih ima. Ne? I ide jer mame su spremne na prihvaćanje savjeta. U krajnjoj liniji tu je zapravo meni drago što mogu zapravo govoriti iz svojih cipela. Dakle, ja sam mama, 2 kćeri koje su već sada velike, ali znam gdje idem s tim odgovorima i savjetima i bila sam u tim situacijama.